بله آستا کو پروسه گهشتیه ده و پنگاوین کو هاتن آوتن جو و تین چاوره کرن گو بین آوتن پارلمنتری دم پارتی سینان چفتیرک جه دیاربکری میوانی منه سلاو و ریز بوده که سینان جشناته قربانی جی پیروز بکه که سینان که سینان تو بخواه یک جه چالاکترین پارلمنترین کو تواهی پارلمنتویا ترکیه دی یعنی ام شوپینن دبینن که سینان باوریات هیا کو پارلمنتو دمجاره پروسه ده گاوین ارینی پوزیتیف باویجی فرمو که سینان زور سپاس سلاو ریز جوارا جو همو تماشاوان مرا جزنا قربان جبو گلی من هر شرپاشه کردستان هم پیروز دکم هیوی دکم بو استده معاشتو آرامیه mesela pevajoy heviya me tunne em hevi dikin ki mecliste de mesela mesela Kürdistan'ı beni kaş kirin heviya me eve Armanca eve daha zamaz eve rasta gotum bira mesele be meclisi bira mecliste komisyona kafabı seri da peşkeşya serok که MHP bu paşi serok meclisi biraz kurtulmuş hani zaman god gerek em demel dest komisyona ki ava bikin de meclisi de hamu partiye ve mesele ve pevajoy bede berxu o peşenge ve bike başı meclisi de kursiye meclisi de aynı zaman yani pevajoy beraber meclisi zaten daha zame daha demeye daha hamu siyaseti Kurdana ya parti komisyonu Kürdistan'a ya opsiyona le de bakın bejin vara meclis dedim navaroka ve de çehye. بله. Şimdi kaç bike. Mesela Kürdistan'ı kaç bike. An evliya devlet eteni kaç bike. Zati eğer bahaz armanj dike ki evliya devleti xort bike. Eğer demokrasiyle Türkiye ile Seransede Kürdistan'ı xort bike. Eğer bakın bejin açlı mayında bike. Vekiliye eşkere ki gerek mesela Kürt çareser bike. Ev çareser ne be? Ev hırsı kalazi serek biser nake ve devlet set sara zati biser neketiye. Jibo gotuna kar cemiyet. Hundu zanım kurmanj debejin ya. Yani krivati bir de alyana. Alya gav davje. Bankırın, banga biraz başeli, paşe biraz ucalan banga peki kır. Zavat avıtın, başa gotuna hemşek haber dedin. Ve hem fessikir bir yarstandın. Le'edi guhe gele Kürt, liser meclise, liser iktidariya, liser devlete, edi devlete. Sero komar biraz Erdoğan got ki ay edi peyvaju mesela devlete bu. Başa ser saranser şava eğer mesela devlete edi gerek devleti zavakit bavje plansazı yaptı. Kek sinan divê derbarê de dixwazim diyar bikim ku di alî Kurdan de yani taybetî sosyal medyada jî ev yektê axaftin neha ev protse tu dizanî nav gelek girîng e ji ber ku nav peyamê dide nav bi şiklekî diyar dike gudê naveroka vê proseyê çi be niha ev prose gava ku hate axaftin hate bi navkirin ku navê vê proseyê Tirkiye ya bêterör niha PKK xwe helweşandiye PKK gotiye em dê çek deynin ji bo çi dibêjin Kurd mesela navê vê proseyê nayê guhertin bila navê bibe proseya biratiyê proseya çareseriyê proseya demokrasiyê Aşıtı. proseya aştiyê kerem ke divê derbarê de dîtina te bigirin birêz çiftîrek Na rast de seri de em dinin zaman em divên peyvajo lê peyvajo di serî de bênav û bênaverok. Mel Kurdistana Bakur çareserkirina peyvajoyê nedît. Yani car cara dest pêkirin lê bi ser neket. Lê me şopandiye li ciyanê şopandiye li Kurdistana Bakur em dişopînin ne wisa? Li Kurdistana Xweseriya Rojava emîro dişopînin ki çareserî çawa dibe terefenin emblin mazlum Abdü Ahmet Şara li masê Rûdûnun peymanî imza dikin. Me İspanya şopandiye ve kembil mesela etayê mesela velatê Baxsê çawa çareser bû çawa vektin etayê çekberdan da 2011 da paşê hikûmet vek pêvajiyek diyar kir. Dirêj nekim gerek li vê derêzî mesele bê meclisê. Bê guman.
Dem Partisi gibi dixwaze, hemû siyasetmedarê Kurd zî dixwazin. Lê gerek hundirê vî çiye diyar bikin. Eger bên ve terora bê Türkiye bê teror. Eğer vî bêjin zaten di serê de ev e ki mesela Kurd, mesela Kurdistan niye çareser? Başa birê çiftgirek ger. Mesela komisyon hata kirin, naveroka xabata komisyonu jî hate diyar kirin û navê Kurd, çareseriya pirsa Kurd, çareseriya pirsa Bakurê Kurdistanê tê de nebe. Helbesta Dem Partî çi dibe birêz çiftgirek? Ez navê Dem Partî naxivim. Wekî Sinan Çiftgirek tu çi fikir dikî? Wekî Sinan Sinan Çiftgirek ve Çiftgirek. Partiya Belê. Komünîst dibêjim. Eger navaroka vê komisyonê mesela te meclise de mesela Kurd çareserkirina Kurd Kurdistanê tune be ger siyaseta Kurd ger Dem Partîsî divê komîsê de vekş. Ev nirîna min e. Eger tune be. Vek tenê em çaba Türkiye terora bê Türkiye nîqaş bikin gerek Dem Tevê Partî de vekş işine vekşe. Heger bêjin ki mesela Kurd e, mesela Kurdistanê ger serî de em bêjin ki gerek gelê Kurd milletek. Gerek hebûna wî wek milleteke di destûra bingehî de jî bire. Belê. Di dû wî gerek di destûra bingehî de madde 66 û madde 42 bê guhartin. Yek dibin ya kî bi giradeyê velate devletê ew Tirk e. Yek dibin ki dervayê zimanê Tirkî madde 42 destûra bingehî de hemû ziman wekin xedexenin bê zimanê Tirkî perwerdeyî nabe. Eger yani mesele navlê nekin, medîse de gotin. Van mesela 150 sal, 170 sal. Mi Bedirxan Hattanî vekin bên Şeyh Abdullah Neyrî Hattanî îro. 170 sal berdewam e. Eger hûn navlê nekin, menaqeşe bikin, ev tişek çareser nabe. Birêz çiftgirek her wiha yani te kerem kir ku yani ji xwe prosegehê ştê wê derê jî ku AK Partî jî dibêje, MHP jî dibêje ku divê destûrek nû were pêkanîn, destûrek nû were çêkirin. Dem Partî ji xwe herdem ev yekaniya ziman. Mercên Dem Partî ji bo çareserkirina pirsa Kurd û Kurdistanê dê ji bo destûra nû hebin? Henin di serî de o ger henin serî de pêşniyar zikirine Dem Partî Hattanî îro yani destûra kanû ava bûye eger ev destûra daxwaz armanc dikin ki destûreke sivîl be. Ne wisa? Belê. Sivîl û demokrat be. Yekem çima Türkiye ev 8 sala demokrasiya xwe pêşve naviye? Çima mafê veke bên azadiyê mafê demokratîk li Türkiye bi cî nagirine sedema wî herî giring em baş dizanin berpirsiyarê devletê zî baş dizanin ki sedema wî mesela Kurd e. Divên em mafê azadiyê mafê belki bingehî azadiyê pêşve bûn lê Kurd li vê sûde bistînin. Divên şaredarî herî zêde em şert û mercê yekîtî Ewropa li ser evî xerakin li divê îjar şaredariyê Kurdan wan Diyarbekir li vê sûde bistînin yani hemû sedeme me ji bo wê dem zî wir dibêje hemû siyasetmedarê Kurd zî dibêjin di destûra bingehî de eger ger serî de mesela Kurd jî bîre. Kurd milleteke yek zimanê perweyî du madde çaremin bê guhartin sisê ki vana neyên guhartin mesela Kurd destûra bingehî de cî negre vekî bûnya çerçeveyeke hukukî û yasayî ne pejirandin ev çar bi gotin nabe. Yani ango nabe tu bêjî Kurd hene lê mafên Kurdan nîne. Ne wisa keksîne? Rast e. Belê. Yani hatta ne dibêjin berê digotin Kurd tune. Ne wisa? Belê. Evqat şer, evqat xebat, evqat bedel, evqat kom kujî başê gotin Kurd heye. Niha dibên Kurd hene lê mafê Kurda qebûl nakin. Belê. Hêdî dibêjin mafê Kurda hene lê welatê Kurda qebûl nakin. Ji bo evê me got yani Kurd ezman da nehatin. Belê. Yani Kurd milletekin ji bo wê eger Kurd milletekin welatekî wana ziyeye Birêz çiftgirek yani ez mijarekê bêjimê ku hin rexnel Dem Partî tê nekirin. Yani mesela Dem Partî diçe partiyên Tirk seredana wan dike. Agahdariyan li ser proseyê dide. Lê tu cara heta niha seredana partiyên Kurdistanî nekiriye. Mesela em bêjin ne PSK, ne Hakpar, ne KDP Bakur. Yani divê derbarê de
گلو ارککی دم پارتی نینه کو سردانا پارتی کردستانی بکه رایا گشتیا کردستانی آگاهدار بکه پروسیا گوبری ودیچه Raste gerek seri de Dem Parti, Seledana Parti Kurda bike. Eğer mesela Kurde, mesela Kürdistan'a gerek seri de Seledana Parti Kurda bike, düvele de rehne, düvele de rehne lisel Dem Parti, de cidanın o emdarcı de sevezi banga Dem Parti dikin, o megolti zaten gele ceratiye gotunzi. Seledan kirin beleci, bere bakıran hat, Seledana Parti Kurdan kir, hamu Parti Kurdan amat cemevdi. Le embin PSK, PVK, emna ne atubun? Banga me evek, anetime eveki, Dem Parti. Çev agahiye de embejin çepi Turka, Parti Turkan, hamu güçlüye gerek yek Seledana Parti Kurdan bike, agahdar bike, fikir raman eman bistine, ditin var, rehne eman bistine. بله دست خوش بره چفتورک داوی پرسیارا من گر با اوای کی کرچی از برسوی ور بگرم ککسینا نها کرد پیشگیری کرد ددنه وی پروسه باشوری کردستانی پیشگیری گلک کرد به تایبتی جناب سروک برزانی پیشگیری کرد داوی پروسه حکومت هریما کردستانی سروکاتی هریما کردستانی پارتین سیاسی گرنگی باشوری کردستانی روجاوای کردستانی هروها روشلاتی کردستانی روشنبرین کرد همو پیشگیری دنوی پروسه گلو ترکیه جویه که زیده تر چه دخوازه که سینان گواگو بحثا وی پروسه دیگر او پرسکه گرینگه دستورات و از هناکی وکم وای مسئله پر گرینگه Türkiye hunduzanın metresiyle ser mesela Kürdistan'a destine. Başı hafta jotmaya da 2023 ki kanateme ev reavi Mossad'e vekir herişa İzzettin el Kasım Tugayları. Şavak Netanyahu got yani edil urjalat navil Kafkasya hatani emben Mısır'ı poze vekiriye tüşteni bekavmin Türkiye demilde لسر مدرسه گرد مدرسه سر سه تشتابون یک لسر مثلا کردستان به اساس به دیدی ترکیه وقت ناوند نقل انرژی خط انرژی دوینه ناوند دوی acaba bandur eseri bu ne be ne ereni sese vaqt le ayme ki der ve hıstin دوی از در روزلات ناوند لسر خط بازرگانی از در و ببینه ama ya girin ser mesela kurda. Projektdan berxo a proje şu bu banga brez oja başeli ba ojalan le haten berxalek İro lisser esas mesele li Kürdistan'a Bakur ne esas mesele münakaşa gengeşi lehevkirin gal ne lehevkirin lisser xuseriya rojava بله gelip spas brez çiftürek gerem xlas bikin bale az gotuna hayda videjim bale kerem nahal hatta Türkiye sor lisser xuseriya rojavaya jibuna ve mesele xista şimdi avetiş aveta payze ma jotmaya hatta dese ma mesela xuseriya rojava kemzede navbera münakaşa Amerika Türkiye İsrail bu ve devlet Arabi kendava Basra'da nahal ser bana da münakaşa lisser Suriye lisser xuseriya rojava jigor ve Türkiye haya dike projeksiyona xo lisser Kürdistan'a Bakur çine beji Diyarbakır'a revit piye. Spasiyatet kim ve Sinan Çiftürek parlamenteri dem partij Diyarbakır'a gelmiş.